السلام علیکم بینندگان عزیز و ارجمند. نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی پیغام منظور شماست. سنه 23 اکتبر سال روان اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با سفر کاری به ناحیه دنغره تشریف آورده چند انشاءهای اجتماعی و اقتصادی را مورد استفاده قرار دادند. متوجه باشید به گزارش‌های نخستین برنامه. 23 اکتبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با سفر کاری به ناحیه دنغره تشریف آورده نخست کارخانه خویش را که از جانب شرکت وطنی تاجور ساخته شده است افتتاح نمودند. طور اطلاع دادند انشاءات صنعتی از جانب شرکت وطنی تاجور ساخته شده اقتدار استحصالی کارخانه در یک شبانه روز 120,000 و در یک ماه 3,600,000 دانه خشت پخته را تشکیل نموده در آن 60 ساکن محلی با کار تامین می شوند. خشت این کارخانه با تجهیزات و تکنولوژی معاصر دورزننده استحصال و پخته می شود. استفاده 3 نمود اشیاء خام خاک سفید، گلی سرخ و خاکه انگشت در کارخانه نوی صنعتی امکان می‌دهد محصولات با صفت جوابگو به استانداردهای بین المللی استحصال شود. حدود عمومی کارخانه خشت 14 هکتار را تشکیل می‌دهد و طور متخصصان ابراز داشتند محصولات خام طبیعی موضع می‌تواند برای پیشبرد فعالیت منظم کارخانه سالهای زیاد خدمت رساند. خصوصاً بخش است که امروز با قدم مبارک پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه دنغره کارخانه استحصال خویش مورد استفاده قرار داده شد. کارخانه صنعتی از روی هدایت‌های سازنده سرور دولت از جانب جمعیت سهامی پوشیده کارپوراسیون تاجور در دوام 10 ماه بنیاد کرده شد. در این روز با اشتراک پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان یک کارخانه نوی استحصالی در ناحیه جبار رسول فی ولایت سوق به جمعیت سهامی پوشیده کارپوراسیون تاجور دستور داده شد. بنیاد چنین کارخانه ها با رشد صنعت‌کنونی مملکت مساعدت می‌نماید. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان افتتاح کارخانه نو را در دایره تطبیق هدف 4 استراتژی حکومت کشور برای افزایش استحصالی محصولات ساختمانی، فراگیری ساکنان محلی با کار دائمی و رشد صنعت مهم ارزیابی نمودند. عملی شوی هدف‌های حکومت کشور و تطبیق امتیازها برای نمایندگان بخش خصوصی با وارد کردن تجهیزات معاصر که در یک وقت چند عمل را اجرا می‌نماید زمینه گذاشته است. از جمله ربات‌ها با فعالیت منتظم و بلند شدن اقتدار استحصالی این کارخانه صنعتی مساعدت می‌نماید. اقتدار بلند خطهای تکنولوژی و صرفه قوای برق از برتری‌های دیگر تکنولوژی این کارخانه نوی صنعتی محسوب می‌یابد. باعث فرار شادمانی و خرسندی است که امروز در ناحیه دنغره به واسطه با اشتراک پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی ما کارخانه صنعتی عایدی استحصالات خویش را مورد استفاده قرار دادیم و فخر ما در آن است که در ناحیه دنغره کارخانه ما یک کارخانه‌های بزرگ صنعتی به حساب می رود و آینده ما کوشش غیرت میکنیم خشت با صفت و اعلی را استحصال نماییم. در این جای نوآباد کارخانه را ما تشکیل کرده تجهیزات پیشرفته ترین را از جمهوری مردمی چین آورده کارخانه را بنیاد نمودیم. امروز اقتداری توانایی این کارخانه در یک شبانه روز زیاده از 120,000 عدد خشت پخته استحصال میکند. در کارخانه پیشتر همان این کارها را با طور دستی خیلی دشوار بود کار کردن. در این تجهیزات پیشرفته از خیلی کارها را با طور اتوماتیکی بر راه مانده ایستادیم. ناحیه ولایت خطران را پورا با خشت پخته تامین کرده میتوانیم. طور اطلاع دادن حالا در کشور 160 کارخانه خشت پخته موجود است و با کار آغاز نمودن کارخانه خشت ناحیه دنغره در آینده تامین کننده اساسی محصولات ساختمانی
و رشد تدبیرهای سازندگی در این و دیگر ناحیه‌های نزدیک می‌گردد. فرزندان را تربیت کنیم. زوادی که در دوشنبه ما شده نیمش رو بود. این اساس با زمان در عصر نو با سرعت کیهانی علم و تکنولوژی پیش رفته. ذهنشونی بجای آدم تکنیک آدم بود. در همین جا راهبر دولت محترم امامعلی رحمان به طور فاصلوی برای بنیادی همین گونه یک کارخانه کلان در ناحیه جبار رسولوی ولایت سوخت با اقتدار 36 میلیون دانه خیش در یک سال اساس گذاشتند. کارخانه صنعتی در دوام یک سال ساخته شده در آن 80 ساکن محلی با کار دائمی تأمین خواهند شد. 24 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷараёни сафари корӣ ба ноҳияи Данғара 4 гармхонаи наву муосири хоҷагии деҳқонии восеъро, ки дар деҳоти Пушинг ҷойгир аст, мавриди истифода қарор доданд. ин гармхонаҳо бо иқдоми соҳибкорони маҳаллии оилаи Холматовҳо бо мақсади зиёд намудани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ сохта шуда барои парвариши помидор, бодиринг ва лимӯ пешбинӣ гардиданд. масоҳати умумии гармхонаҳо 10 садяк заминро ташкил дода, дар он тамоми инфрасохтори зарурӣ барои нигаҳдорӣ ва ҷамъоварии маҳсулот фароҳам оварда шудааст. дар ин ҷо зиёда аз 10 сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд. дар ҳар як гармхона шароити мусоид барои нашъунамои зироатҳо фароҳам оварда шудааст. системаи обёрии қатрагӣ ва таҷҳизоти идоракунии ҳарорат имконият медиҳад, ки дар як сол 2 маротиба ҳосил ба даст оварда шавад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми шиносоӣ бо равандикор дар гармхонаҳо таъкид намуданд, ки татбиқи чунин лоиҳаҳои кишоварзӣ барои таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти тару тоза ва боло бурдани иқтидори содиротии кишвар аҳамияти калидӣ доранд. мо аз боварӣ ва дастгирии ҳамешагии пешвои маъзами миллат ифтихор дорем. ин иқдомҳоро водор мекунад, ки бо меҳнати софдилона барои ободонии ватан саҳми арзандаи худро гузорем. бунёди ин гармхона оғози корҳои созандагӣ дар маҳал буда. дар оянда низ бо эҳсоси ватандӯстӣ барои пешрафти диёрамон талош хоҳем кард. дар атрофи гармхонаҳо корҳои ободонӣ анҷом дода шуда, гулу бутаҳои ороишӣ ва дарахтони мевадиҳанда шинонида шуданд, ки ба ҳусни зоҳирии ин мавзеъ зебоӣ мебахшанд. баробари ба роҳ мондани таъминоти об дар деҳоти Пушинг, заминҳои бекорхобида дубора ба гардиши кишоварзӣ ворид гардиданд. ин иқдом имкон дод, ки кишоварзон бо рӯҳияи баланди меҳнатӣ ба парвариши маҳсулоти гуногуни сабзавот машғул шаванд. ҳамзамон бо дастгирии соҳибкорони ҳиматбаланд ва мақомоти иҷроияи маҳаллӣ шумораи гармхонаҳои муосир рӯз аз рӯз меафзоянд. дар ҳамин ҷо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ дидан намуданд. дар намоиш намунаҳои беҳтарини маҳсулоти худдӣ аз ҷумла сабзавоту меваҷот, зироатҳои ғалатдона ва маҳсулоти ҳамин гармхона пешниҳод шуданд. сарвари давлат ба натиҷаи заҳмати кишоварзони хоҷагии деҳқонии восеъ баҳои баланд дода, фаъолияти онҳоро дар рушди соҳаи кишоварзӣ саҳми арзанда номиданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар анҷоми боздид ба масъулин дастур доданд, ки бо истифодаи самараноки имкониятҳо ҳаҷми истеҳсоли ватаниро афзоиш дода, барои рушди устувори соҳа ба хусус дар шароити гармхона иқдомҳои нав андешанд. ҷаҳон донад бузургии шуморо, шумо ҷо дар дилу дар дидаҳоед. хуш омадед муҳтарам пешвои муаззами миллат. дар доираи сафари корӣ ба вилояти Хатлон, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи раҳмониёни деҳоти корези ноҳияи Данғара бинои нави маркази саломатиро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода, бо шароити кор ва хизматрасонии он шинос шуданд.
бунёди бинои нави маркази саломатӣ аз моҳи феврали соли 2025 оғоз гардида дар рафти корҳои сохтмонӣ зиёда аз 45 мутахассисону коргари маҳаллӣ бо кори муваққатӣ ҷалб шуда буданд. иншоот пурра бо истифода аз маҳсулоти баландсифати ватанӣ ва бо харҷи 10 миллион сомонӣ сохта шудааст. маркази нави саломатӣ се ошона буда аз шуъбаи таваллуд бо 10 катихоб барои модару кӯдак, 46 ҳуҷраи корӣ, аз ҷумла барои табиби дандон, ташхиси ултрасадо, тиби оилавӣ, ҷарроҳӣ, ташхиси дилурагҳо, амрози занона ва ҳуҷраҳои ёрирасон иборат мебошад. бино бо таҷҳизоти махсуси гармидиҳӣ таъмин мебошад. хушҳол ва миннатдор аз он ҳастем, ки барои мо табибон як бинои замонавӣ ки иборат аз 3 ошёна мебошад сохта ва имрӯз аз тарафи роҳбари муаззами кишварамон ифтитоҳ карда шуд. ҷавобан ба ин ғамхории падаронаи президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мо табибон кӯшиш мекунем ки сатҳи хизматрасониро ба аҳолии ин ноҳия боз ҳам хубтару пурзуртар намоем. иншооти нави саломатӣ барои хизматрасонӣ ба зиёда аз 100 000 сокинони ноҳия бо сатҳу сифати ҷавобгӯ ба талаботи муосир пешбинӣ шудааст. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки дар маркази нави саломатӣ шароиту имкониятҳои муосири кору хизматрасонӣ фароҳам оварда шуда 54 таҷҳизоти тиббии он аз кишварҳои пешрафтаи ҷаҳонӣ харидорӣ гаштааст. маркази навбунёди саломатӣ аз умраи иқдомҳои роҳбарияти давлат дар самти татбиқи амалии сиёсати инсондӯстонаи иҷтимоӣ ва дар доираи корҳои ободонӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гашта, бо тарҳ ва намои зебои худ ба ҳусни ин мавзеъ зебогии дигар зам менамояд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулин барои бунёди маркази муосири саломатӣ изҳори сипос намуда, табибонро барои хизмати софдилона ба мардум ҳидоят намуданд. ин беморхона ки бо тамоми таҷҳизотҳои тиббии замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст, аз ин шароит истифода бурда хизматрасонии тиббиро мо кормандони соҳаи тандурустӣ барои мардуми шарифамон ба вижа сокинони ноҳияи Данғара дар сатҳи баланд мерасонем. кушодашавии чунин марказҳои муосир имкон медиҳад ки боз ҳам хизматрасонӣ ба мардум беҳтар ва дастрас гардад. мо табибон аз он фахр мекунем ки дар роҳи ҳифзи саломатии мардум хизмат мекунем ва тамоми донишу малакаҳои худро оиди беҳтар ва хубтар гардидани ҷомеа равона мекунем. дар партави сиёсати иҷтимоии давлат ва дастгириҳои ҳамешагии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёди муассисаҳои нави тиббӣ ва ҷавобгӯ ба талаботи муосир дар саросари кишвар зиёд гардида сатҳу сифати хизматрасониҳо боло меравад. идомаи барномаи иттилоотии пайғом. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода барои шиносоӣ бо кишти тирамоҳӣ ва сохтмони иншоотҳои ҷашнӣ ба ҷамоатҳои деҳотӣ Рӯдакӣ ва Саразм сафари корӣ анҷом дод. бо мақсади шиносоӣ аз рафти корҳои сохтмонии иншооти иҷтимоӣ, корҳои ободониву созандагӣ ва хуррамгардонӣ ба муносибати 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба ҷамоати деҳотӣ Рӯдакӣ сафари корӣ анҷом дод. роҳбарияти шаҳр нахуст аз корҳои сохтмонии майдони парчами миллӣ ва толори варзишии паҳлавонони деҳаи марғидари ҷамоати деҳоти Рӯдакӣ шинос гардид. бояд гуфт ки бунёди ин иншооти варзишӣ ва майдони парчами миллӣ бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва ташаббуси сокинону хайрхоҳон ва дӯстдорони меҳану варзиш роҳандозӣ мешавад. зимни шиносоии раиси шаҳри Панҷакент ба масъулин ҷиҳати тезоидани корҳои сохтмонӣ ва босифат анҷом додани корҳо дастур дод. парчами давлатӣ яке аз рамзҳои истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, баландии сутунпояи он 44 метрро ташкил медиҳад.
парчам ин мояи ифтихору сарбаландӣ ва шарафмандии шаҳрвандони кишвари соҳибистиқлол буда, он ҳамагонро ба дӯст доштани ватан, ҳифзи истиқлолияти миллӣ, ифтихори миллӣ, садоқат ба тамаддуну фарҳанги қадима, корҳои созандагӣ баҳри рушду пешрафти тоҷикистони соҳибистиқлол ҳидоят мекунад. дар деҳаи марғедар сокинон барои ободонии диёр кӯшиш ба харҷ медиҳанд. соҳибкор Шодимурод Акрамов 2 сол аст ки бо ҳамроҳии фарзандонаш сардхонаро ташкил карда, инҷо меваҳоро нигаҳдорӣ мекунад. дар сардхона ки масоҳаташ 40 квадратро ташкил медиҳад, чанд намуди себ бо тарзу услуби хоса нигоҳ дошта мешавад. бояд гуфт ки талаботи ҳаррӯзаи мардум ба меваҳои тару тоза ва хушмазза, содироти он ба бозорҳои дохиливу берун аз он аст ки чунин сардхонаҳо ташкил карда мешавад. ҳадаф аз он баланд бардоштани самаранокии истифодабарии захираҳо, оқилона ҷойгир сохтани истеҳсолоти кишоварзӣ, беҳтар намудани таъминоти аҳолӣ бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ, таъмини бозорҳо бо маҳсулоти кишоварзӣ дар шароити тирамоҳу зимистон равона шудааст. Хурсанмурод Акрамов мегӯяд, инҷо сардхонаро бо ғунҷоиши то 100 тонна сохтааст ки аз 2 ҳуҷра иборат мебошад. дар ҳар як ҳуҷра 50 тоннаги мева нигоҳ дошта мешавад. бо тақсим кардани сардхона ба ҳуҷраҳо меваҳои гуногунро метавон бо талаботи ҳарорат ва намии гуногун нигаҳдорӣ кард. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 7-уми деҳаи кулолии ҷамоати деҳотӣ Рӯйдакӣ таъмиру таҷдид мегардад. инҷо даҳҳо устоҳои чирадаст, намуди беруна ва синфхонаҳоро ба таври муосир ва талабот ба ҷавобгӯи замона таъмир мекунанд. зимни сафари кори раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз рафти корҳои сохтмонии ин макони илму маърифат шинос гардид. иттилоъ дода шуд ки дар 3 бинои пешин зиёда аз 30 нафар омӯзгор бо таълиму тарбияи 320 нафар хонанда кору фаъолият доранд. бо ташаббуси сокинону саховатмандон 4 синфхона пурра таъмир шуда, дар толори варзишӣ корҳои ниҳоӣ рафта истодааст. бояд қайд намуд ки дар ободонии дабистон мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, муҳоҷирони меҳнатӣ, бошандагону соҳибкорон саҳми арзандаи худро гузоштанд. дар умум муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 7 дорои 9 синфхона, 4 утоқи фаннӣ ва хонаи муаллимон иборат буда, бо таъмир шудани бино намои ин макони илму дониш боз ҳам зебову назаррабо хоҳад шуд. дар назар аст ки қисми берунии мактаб сафолатпӯш гардида, майдончаи варзишӣ низ ба таври муосир таъмир карда шавад. барои иҷрои супоришҳо ва бо сифати хуб анҷом додани корҳо раиси шаҳри Панҷакент масъулинро вазифагузорӣ намуд. дар деҳаи зери ҳисор чойхонаи хуштарҳ ва мунаққаш ки бо саҳмгузории соҳибкорону сокинони деҳа дар бинои собиқи он дар соҳили рӯди Урич таъмиру таҷдид карда шудааст, раиси шаҳри Панҷакент дида намуда барои ба истифода додани он дастур дод. дар деҳаи Кулолӣ ки зодгоҳи яке аз шахсиятҳои маъруф, сухандону нуктадон Муродулло Шерализода мебошад, хонамузеи ӯ мавҷуд аст. бинобар сабаби ба таъмир ниёз доштан, имрӯзҳо инҷо корҳои таъмиру сохтмон идома ёфта, баҳри бо сифати хуб ва саривақт анҷом додани корҳо масъулин муваззаф гардиданд. пас аз таъмири куллӣ сокинон метавонанд ба хонамузеи Муродулло Шерализода омада, аз ҳаёту фаъолият ва зиндагиномаи рӯзноманигор маълумотҳои муфассал гиранд. ёдовар шуд ки Муродулло Шерализода санаи 14 апрели соли 1945 дар деҳаи кулолии ҷамоати деҳоти Рӯйдакӣ ба дунё омадааст. Муродулло Шерализода шаҳиди роҳи озодӣ, ходими намоёни давлатӣ ва ҷамъиятӣ, ҳамзамон тарҷумон буда, соли ҷорӣ 80-мин солгардаш бо баргузории чорабиниҳои адабию фарҳангӣ таҷлил мегардад. бо мақсади эҳтиром ва арҷ гузоштан ба корномаҳои чунин шахсони ватанпарасту меҳандӯст, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент баҳри пост доштани номи чунин шахсони миллатпарвар тадбирҳои амалӣ меандешад. дар зодгоҳи рӯзноманигор Муродулло Шерализода, деҳаи Кулолӣ,
мақбараи ӯ ба маблағи 400 000 сомонӣ тармим аз навсозӣ карда мешавад ки пудратчӣ ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Зарчашма буда 8 нафар кормандон инҷо кор мекунанд. ҷдмми Зарчашмаи шаҳри Қайроқум тибқи талаботи тендери ҷумҳуриявӣ лоиҳаи азнавсозӣ ва таъмиркунии мақбараи устоз Муродалӣ Шерозодаро ба нақша гирифтааст ки аз тарафи ҳукумати шаҳри Панҷакент маблағгузорӣ шуда истодааст. То имрӯз 70% кори ба нақша гирифта иҷро шуда истодааст. Ба наздикӣ ки мо кор аз 3 октябр сар кардем, 4 ноябр иншоро месупорем. масъулиятҳои сохтмонӣ дар вақташ расонда шуда истодааст. Кормандон бо ҷои кор таъмин шуда маблағашон дар сари вақт дода шуда истодааст. беморхонаи минтақавии ҷамоати деҳотии Рӯдакӣ барои зимистонгузаронии солҳои 2025-2026 пурра омода буда, нақшаи захира 100% иҷро шудааст. ҳамзамон шароит барои беморон муҳайё буда, мардум дар утоқҳои тозаву барҳаво табобату маслиҳатӣ тиббӣ мегиранд. ман сардухтури беморхонаи ҷамоати деҳоти Рӯдакӣ Сафару Фаил Неъматович. беморхона дорои 15 кат ҳаст. умуман ба ҷамоати деҳоти Рӯдакӣ хидмат мекунад. дар ҷамоат 4 маркази саломатӣ, 3 бунгоҳи тиббӣ ва 1 беморхонаи минтақавӣ вуҷуд дорад. шарти шароити беморхона дуруст баромонда шудааст. беморхона аз таъмири капиталӣ баромад. дар беморхона 3 шӯъба, шӯъбаи таваллудхона, шӯъбаи амрози дармона ва шӯъбаи бачагон вуҷуд дорад ки беморон дар ин ҷо омода табобат мегиранд. барои зимистонбони соли 2025-2026 мо пурра тайёрем. шишабанди пурра трезор шишабанди шудаанд. дар беморхона 5 тон ангишт ва 8 кӯб ҳезум барои зимистонбони вуҷуд дорад. бо мақсади расонидани ёрии нахустини тиббӣ ва додани маслиҳату тавсия ба сокинон дар деҳаи негноти ҷамоати деҳотии Рӯдакӣ бунгоҳи нави тиббӣ бунёд карда мешавад. зимни боздид аз ин ҷамоат раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо рафти корҳои сохтмонии муассисаи тандурустӣ шинос гардид ва барои ба талаботи муосир ҷавобгӯ сохтани иншоот супоришҳо дод. бояд гуфт ки ин ҳама талошҳои мақомоти маҳаллӣ ба хотири дар шароити хуб ба ташхису табобат фаро гирифтани сокинон мебошад. иншооти мазкур дар доираи омодагиҳо ба пешвози арзандаи ҷашни 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади таъмини дастрасии аҳолӣ ба хизматрасонии босифати тиббӣ мебошад. бинои бунгоҳи тиббӣ бо маблағгузории мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорони маҳаллӣ сохта шуда бо таҷҳизоти зарурии тиббӣ муҷаҳҳаз гардонида мешавад. он дорои 2 ошёна буда аз ҳуҷраҳои махсуси тиббӣ иборат хоҳад буд. бояд гуфт ки пас аз истифода додани ин бунгоҳи тиббӣ сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ боз ҳам хубтару беҳтар гашта сатҳи нигоҳдории тандурустии ҷомеа дар минтақаҳои дурдаст мусоидат хоҳад кард. дар деҳаи негнотии ҷамоати деҳотии Рӯдакӣ бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 13 ба номи Файзулло Ансорӣ бунёд мешавад. айни замон корҳои сохтмонӣ бомаром идома дорад. дар доираи сафари корӣ раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз рафти бунёдкории ин макони илму маърифат дидан кард. ёдовар шуд ки бинои нави муассисаи таълимӣ аз 3 ошона иборат буда бо мавриди истифода қарор додани он 650 нафар хонандагон бо таълиму тарбия фаро гирифта шуда дар синфхонаҳои васеъ лабораторияҳои фаннӣ таълим хоҳанд гирифт. дар назар аст ки бино ба системаи мустақили гармидиҳӣ пайваст карда шуда барои фаъолияти пурсамари омӯзгорон ва таълими хонандагон шароити мусоиди кориву таҳсил фароҳам оварда мешавад. омӯзгорон мегӯянд бо фароҳам овардани чунин имкониятҳо сатҳу сифати омӯзиш дар деҳот боз ҳам баланд хоҳад шуд. ман Абдунаим Икромов, директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 13 ба номи Файзулло Ансорӣ, деҳаи Некнот, шаҳри Панҷакент. мо ини соли 2023 аз қисмати шимолии муассиса зери об лоиқа монд ва
ҳамин рӯз дар як муҳити гӯем тангу тор хонандаҳо синфҳои чӣ гӯем кӯҳна дарс мехонданд ва мо имрӯз ҳамин биное дида намуди биное дида тарҳи биное дида ба он музоввае кардем хурсандии худро иброз медорем ки ҳамин бино бунёд мешавад замонавӣ мешавад имрӯз мо шукронаи истиқлол шукронаи ҳамин давлат шукронаи пешвои миллат мекунем ки дар муассисаи мо ки таърихи 100 сола дорад боз ба бинои замонавӣ хишти аввал гузошта шуд аз моҳи апрели соли 2024 ин сохмон идома дорад ва як бинои замонавӣ мешавад ва таърихи 100 солаи муассисаи мо бисёр кадрҳои нишон дода зиёда аз 1000 нафар маълумоти олӣ гирифтаанд ва мо аз пешвои муаззами миллат миннат дорем ки маорифро як соҳаи афзалиятноки ҷамъият соҳаи афзалиятноки кишвар дониста ҳамарӯза барои насли наврас хизматҳои арзанда мекунад ва ман миннатдории худро ба раиси вилояти суғд муҳтарам раҷаб аҳмадзода ба раиси шаҳри панҷакент муҳтарам холиқзода абдухолиқ санаввар мерасонам ки ҳамин ҳар ҷое ки пои ҷаноби олӣ мерасад дар он ҷо ободкорию созандагӣ мешавад ва намояндаҳои вилоят намояндаҳои худи шаҳрам мебиёянд ҳар ҷое ки пои инҳо мерасад қадам мегузоранд як ободкории созандагӣ ҳаст бори дигар миннатдории худро ба ҳамин намояндаҳои ҳукумат мерасонам ва мо ваъда медиҳем ки бо бинои нав ва насли навро дар рӯҳии ватандӯстӣ тарбия намуда кӯшиш мекунем ки кадрҳои ба талаботи замон ҷавобгарро тарбия карда ба воя расонем. ба ғамхорӣ фаро гирифтани қишри ниёзмандии аҳолӣ бахусус маъюбону ниёзмандон яке аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб меравад. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои асосгузории сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва вазифагузориҳои раиси вилояти суғд раҷаб аҳмадзода аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент тадбирҳои зарурӣ андешта мешавад. раиси шаҳри панҷакент дар ҳар сафари корӣ шахсони якаву танҳо маъюб ва ниёзмандро аёдат мекунад. ин навбат низ роҳбарияти шаҳр сокини деҳаи марғидар маҳмад шариф раҳимовро дидорбинӣ кард. бояд гуфт ки ин мард нафаре мебошад ки баробари шахси оддӣ буданаш меҳнатдӯсту делёб аст. ӯ тамоми ҳаёти худро барои ободии диёри хеш сарф кардаву ҳамзамон дар фермаи ҷамъовии собиқ бо чорвопарварӣ машғул буд. зимни суҳбат раиси шаҳри панҷакент аз ҳолу аҳвол вазъи зиндагӣ ва мушкилоташ пурсон шуда барояш маводи ғизоиву кӯмакпулӣ низ дастрас намуд. аз дидорбиниву ҳолпурсии маҳмад шариф раҳимови 57 сола аз роҳбарияти шаҳр барои чунин ғамхорӣ арзи сипос намуда даст бар дуо бардошт. боздиди раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода аз ҷамоати диҳоти саразм бозгӯи гуфтаҳои болоанд. раиси шаҳр зимни сафари корӣ ба диҳоти саразм бо рафти мумфарш намудани қитъаи роҳи чиларча бостондеҳ шинос гардид. ба раиси шаҳр иттилоъ дода шуд ки ин қитъаи роҳ 73 километра бо харҷи 3,5 миллион сомонӣ бо саҳмгузории сокинон аз ҷониби роҳсозони ширкати азимиён ва муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳр мунфарш карда мешавад. ҳоло кор дар ин самт идома дошта 4,5 километр роҳ мунфарш карда шудааст. ҷиҳати дар муҳлати кӯтоҳ анҷом додани ин кор истифодаи босамар аз техникаю таҷҳизот тибқи қоидаҳои роҳсозӣ тахту ҳамвор намудани фарши роҳ ба масъулини ҷамоати деҳот ва ширкатҳои роҳсозӣ дастур дода шуд. деҳоти саразм ки бо замини васеъи кишт ва аҳолӣ дар шаҳри панҷакент калонтарин ба ҳисоб меравад барои рушди соҳаи кишоварзӣ зиёд намудани маҳсулоти ғизоӣ захираю имконияти васеъро доро мебошад.
این مسئله ها ضمن سفر کاری رئیس شهر به دهات سرازم و بازدید از رفت کشتی تیرماهی و شناسایی با فعالیت مؤسسه‌های کشاورزی و حدودی جماعت دهات مطرح کرده شد. با راهبران جماعت دهات و خواجگی‌های دهقانی جهت آماده نمودن زمین و تیزانیدن کشتی تیرماهی غله دستور داده شد. در جریان سفر کاری ضمن بازدید از فعالیت خواجگی یاری رسانی حفظ طبیعت شعبه حفظ محیط زیست شهر اطلاع داده شد که اینجا در مساحت 6.7 گکتار زمین از 50,000 بیخ نهال‌های صنوبر، اردک، ساور، مجنون بیت، پاولونیا، شمشاد و غیره پرورش کرده می شود و بیش از 10,000 بیخ آن برای شنونیدن آماده می باشد. با راهبری خواجگی جنگلی شهر برای نگاه و بین جنگلی خرد با 1590 بیخ نهال، 25 نمود درخت و بوته جنگلی که در همکاری با شریکان رشد بنیاد شده است دستور و مصلحت داده شد. در این سفر کاری در جریان شناسایی با فعالیت پایگاه تجربوی اکادمی علم‌های کشاورزی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند گفته شد که اینجا در 50 گکتار نوع‌های گوناگون شالی، گندم و جو، جواری مکه، یونچقه، تماکو، کارتوشکا، سبزواد سنجیده کارهای نوع سنجی گذرانیده برای کشاورزان جهتی به جا آوردن قاعده‌های اگروتکنیکی پرورش آنها توصیه ها آماده کرده می شود. با راهبری پایگاه برای سهم گذاری در تامین خواجگی‌های کشاورزی با تخمی‌های نوع‌های سیرحاصل زراعت و توسعه و مصلحت به دهقانان دستور داده شد. در ادامه سفر از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی دهات، خط آبی نوشاکی و چند انشاءات‌های اجتماعی دیگر بازدید گردیده همزمان سابقه داران مهنت مورد عیادت قرار گرفتند. شهر باستانی پنجکند همچون شهر جهانی هنرهای دستی برای سوزنی‌دوزی از جانب شورای جهانی هنرمندی اعتراف گردید. 21 اکتبر سال 2025 شهر پنجکند رسما شهر جهانی هنرهای دستی برای سوزنی‌دوزی از جانب شورای جهانی هنرمندی اعتراف گردید که این یک دستاورد مهم در حفظ و رشد میراث غنی فرهنگی تاجیکستان می باشد. شورای جهانی هنرمندی یکی از نهادهای یونسکو بوده جهت رشد اقتصادی توسط هنرهای دستی، دستگیری هنرمندان و تشویق همکاری عمل می کند. سازمان مذکور شهرهایی را که در پیشبرد میراث هنری خود فعالند توسط اعطای عنوان شهر جهانی هنرهای دستی اعتراف می نماید. این اقدام بیانگر ظرافت هنر و عنعنه‌های قدیمی سوزنی‌دوزی است که در عمق تاریخ شهر باستانی پنجکند ریشه دوانیده است. در مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 88 دهه خوجپنج جماعت دهاتی اماندره کنفرانس علمی با اشتراک آموزگاران فن زبان روسی برگزار گردید. ادامه این موضوع در گزارش همکاران ما. آموزش زبان‌های خارجی در مؤسسه‌های تعلیمی کشور وسیع و گسترده به راه مانده شده. وابسته به آن چند برنامه‌های دولتی تعلیمی مخصوصاً دایر به تکمیل زبان‌های روسی و انگلیسی قبول گردیدند. اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در هر یک ملاقات و برآمدهایشان جوانان را موظف نمودند که زباندان و همقدم زمانه باشند، زیرا زبان آینه است که در آن سیمای پرجلوی ملت روشن انعکاس می شود و ما باید با آموزش زبانهای روسی و انگلیسی همچون زبانهای معاشرت بین المللی اعتبار جدی دهیم. جهت اجرای برنامه دولتی تکمیل تعلیم و آموزش زبانهای روسی و انگلیسی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 با تشبث آموزگار جوان فن زبان روسی جمعه و یاسمن در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 88 دهه خوجپنج جماعت دهاتی اماندره کنفرانس علمی فراغتی در موضوع دبرو پژالوات у нас осенний бал برگزار گردید که در این کنفرانس مشاور شعبه معارف سلطان وزرینه و آموزگاران فن زبان روسی از مؤسسه‌های تعلیمی شهر و دهات پنجکند اشتراک داشتند.
نخست دиректори مؤسسه خوجایورова خلیده به سخن برآمده مهمانان و حاضرین را به مؤسسه خیر مقدم نمود و کنفرانسیا را حسن آغاز بخشید و از کار و فعالیت آموزگاری جوان جمعه و یاسمن یادآور نموده قید نمود که هدف از برگزاری سمیناری مذکور باز هم بلند برداشتن صفت تعلیم زبان روسی، مبادله تجربه و معرفی اصولهای ثمره‌بخش تعلیم می باشد که در این سمت با استفاده متدهای معاصر کنفرانسیا را پیشنهاد شما خواهد کرد. برگزاری چنین سمینار و کنفرانسیاها و اجرای برنامه و نقشه چاره‌بینی‌های ساحوی برای باز هم تحکیم بخشیدن ساحه معارف زمینه مساعد را فراهم می‌آورد. واقعاً کنفرانسیا سیمای پرجلوی تیر ماه را در بر داشت. خوانندگان در قرائت شعر، اجرای رقص و سرود و صحنه‌ها دانش و مهارت خود را نشان دادند. در آخر مشاور شعبه معارف سلطان و زرینه برآمد نموده برای چنین آماده و پیشنهاد نمودن کنفرانسیا به معلمه جوان جمعه و یاسمن تشکر و سپاس بیان نموده قید نمود که چنین کنفرانسیا و سمینارها با مقصد تبادل تجربه پیش قدم بین آموزگاران فن زبان روسی برگزار خواهد شد و به بلند برداشتن سطح دانش و مهارت متدی آموزگاران مساعدت می نماید و علاوه نمود که چنین کنفرانسیاها زمینه مفید برای رشد کسبی آموزگاران شده در تقویت ملکه‌های متدی و تحکیم صفت تعلیمی فن زبان روسی نقش نظررس خواهد گذاشت و همچنین از آموزگاران فن زبان روسی که از دیگر مؤسسه ها تشریف آوردند به سخن برآمده فکر و اندیشه هایشان را بیان نمودند و در انجام دиректори مؤسسه خوجایورова خلیده مشاور شعبه معارف سلطان و زرینه با آموزگار جوان و فعال برای سهم ارزنده‌اش اظهار منتداری نموده تاکید داشت که چنین چاره‌بینی‌ها برای رشد تکمیل مهارت کسبی آموزگار و بهتر نمودن صفت تحصیل مساعدت خواهد کرد. گویان با افتخارنامه مؤسسه قدردانی نمود. گزارش دلافروز حفیظ و خیام جورایف. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. خیر شد و پیروز باشید.